Ima buđenje, braćo i sestre. Danas su se pojavili mnogi trendovi, buđenje svijesti, znate. Ta lažna i satanska duhovnost. Puno je danas toga. Buđenje, buđenje, buđenje. Pojavio se i neki roman Buđenje koji je izazvao ogromno interesovanje i milionski tiraž, znate. To nikakvo buđenje nije, braćo i sestre. To je jedno obično prevrtanje u snu smrtnom i jedno buncanje onoga koji itekako duboko spava. Ili, još bolje, koji se nalazi u dubokoj komi i ispucava neke riječi, znate, i neka stanja, što nema veze sa buđenjem, a tako se predstavlja. I mnogi uspavani, a najviše danas uspavani, potrče i pojure i te se knjige masovno čitaju. I navodno narod se budi. Ali, prateći ovu šemu Duha Svetog, vidimo i vrlo jasno i vrlo lako prepoznajemo da to nije istinsko buđenje, jer nije dejstvo blagodati Duha Svetog, što se da zaključiti između ostalog i po plodovima i reakcijama koje slijede. Dakle, ako je samo forma hrišćanskog života i daje mogućnost da to nema veze sa duhovnim životom, onda, braći i sestre, dobro obratimo pažnju na sve ono što je i od forme udaljeno i od toga treba bježati kao od pogibije. Početak hrišćanskog života postavlja se blagodatnim probuđenjem, ovo je podvučeno, čijeg se blagodatnog rukovođenja i opštenja čovjek koji ga je primio ne lišava sve dok ostaje vjeran njegovim savjetima. Kratko tumačenje ili napomena. Početak hrišćanskog života mora biti blagodatan, braćo i sestre. Mora da potiče od djelovanja bespočetnog Boga. Blagodatno djelovanje je djelovanje bespočetnog Boga. Samim tim, začetak hrišćanskog života po djelovanju bespočetne blagodati Božije jeste početak vječnog života, braćo i sestre. Vječnog života. Jedan od jasnih signala da čovjek nije začet blagodaću jeste njegov odnos prema smrti. Pazite, sveti oci su se neprestano sjećali smrti. Oni su bukvalno gonili smrt. Jurili su je. Zašto? Zato što su blagodatno bili probuđeni. Vječna blagodat u njima i oni su masku smrti stavljali da im ništa sujetno ne priđe. Kao što žene stavljaju one maskare da bi produžile truležno i da bi proces truljenja bio duži, a drugima manje prijatan, sveti oci su stavljali maskaru sjećanja na smrt, zato da bi ih čuvalo od lažnog života i da bi blagodat Božja mogla da djeluje u njima. Mnogi od njih su spavali u mrtvačkim sanducima, mnogi od njih su se neprestano sjećali smrti, a savremeni nazovi hrišćani, koji misle da žive duhovnim životom, a spolja odličnu formu zadovoljavaju, postojeći kad treba na vodi i duže, sve ispunjavajući, kad im se spomene smrt, odmah im se zavrti u svijesti, remete se njihovi planovi i bježe negdje. To je znak da ih nije posjetila blagodat Božja, da se o njima nije začeo vječni život. Čim tako strašljivo reaguju na smrt. Samo na riječ o smrti. Imate situacije onako ko party breaker. Spomeneš smrt i žurka je završena. Duhovni razgovor se raspada. Zašto? Zato što poklapa, remeti, sujetu i strasti. Tu se pravoslavni ambijent koristi samo da se strasti zadovolje i sujeta istakne. A sveti mučenici, braćo i sestre, evo danas smo slavili jedan divan primjer, nego toliko je toga, braćo i sestre, da čovjek to ne može ni da pohvata. Eto, ima Ohridski prolog, pa onako
letu uhvatimo po 10 rečenica iz nekog žitija, to su tako velike priče. Galaktion i Epistima, podobno mučenici, muž i žena koji su se brzo razdvojili, bez fizičkog kontakta. Galaktion otišao u jedan manastir, Epistima u drugi, velika podvižnička borba, sistematsko duhovno vaspitavanje, napredovanje i na kraju ih Bog sastavlja da ispovijede ime Božje zajedno i da zajedno mučeničku smrt prime. To je jedna dirljiva priča. Danas smo ih slavili. Vječno se slavili, danas ih crkve istaknu. Mada je vaskršnji dan pa uvijek vaskrsenje ima prednost, ne možemo da se dugo zadržavamo na svim tim primjerima. Gdje je tu, braćo i sestre, strah? Gdje je tu izbjegavanje smrti? Začeto, blagodatno, vječno se osjetio u srcu i nema nikakve smetnje, nikakve bojazne. Jurišaju na smrt, na mač, na oganj, na zvijer, na careve, na vlast i na sile ovoga svijeta. Zato, braći i sestre, treba provjeriti sebe, da li smo mi začeti blagodaću Božjom, a jedan od načina da se to provjeri jeste naš odnos prema smrti. To je mnogo, jedan od, ne jedini, ali jedan od načina. Jer ako nije tako, odmah i što prije treba priznati da mi nismo ni počeli duhovno da živimo, braći i sestre. Za gordog čovjeka to nije jednostavno, to moramo da priznamo. Nije jednostavno za nekoliko je decenijama u obmani da živi duhovnim životom, a da uopšte ne živi, znate. To su, kako kažemo, veliki lomovi. Sve to treba da nazoveš umišljenošću. Treba da priznaš da si bio u obmani i u prelesti. Da sve to svučeš sa sebe i da ideš tamo na zadnje mjesto. Na zadnje mjesto i da tek učiš prva slova duhovnog života. Pitanje je da li će gordi to moći, da li će smoći snage. Mnogi ne mogu, znate, mnogi ne mogu. Ugura tu svoju prelest i forsira kao duhovno stanje. I uvijek se zadržava samo na formalnom i karakteristično je da u tom formalnom napreduje, znate. To je to farisejstvo, taj bolesni životizam. To je znak da je srce trulno. Proba da kompenzuje onaj unutrašnji nedostatak, onu unutrašnju prazninu spoljašnjom formalnom ispravnošću. Dakle, upadanje blagodatne svjetlosti ili sijevanje blagodatne munje. Šta radi? Ono, braćo i sestre, ne čini to kao roditeljska pedagogija, pogotovo ona ostrašćena, posesivna. Te nemoj ovo, te nemoj ono. Pa onda čovjek parcijalno, znate, lomi parče po parče, pa ovo ne valja, pa onda dilema, a možda valja, pa večeras ću izaći sa društvom i osjeti do ujutru i vratiti se u totalno pijanom stanju, pa ću na par noći preskočiti, pa onda opet, pa hoću, pa neću, i tako stalno batine, pa utjeka, pa plači, pa mazi, pa obećaj, pa opet iznevjeri. Ne, to nije dejstvo blagodati. To su naši pokušaji, to je ljudsko. To je ona majka što hoće dijete da spase.